Ako vam je dosadilo da 2 puta klikćete svaki put kada želite nešto da pokrenete, pokazat ću vam na koji način da to radite jednim klikom. Idemo na Windows Explorer, a zatim pod karticom Organize odabiremo Folder and Search Options. U predelu za Click Items as follows odabiremo Single Click to open an item i kažemo OK. Sada će se kada stanemo preko fajla koji želimo da otvorimo pojaviti linija ispod naziva, odnosno prikaz u obliku linka, što znači da jednim klikom otvaramo fajl. Također će se pojaviti i ručica umjesto strelice koja je prethodno bila kod dvoklika i sada jednim klikom otvaramo fajlove. To važi i za fajlove u okviru direktorijuma, dakle uđemo u direktorijum i bilo koji fajl pokrenemo jednim klikom. Nadam se da je tutorial bio od pomoći. Za sva dodatna pitanja možete se obratiti putem kontakt formulara na sajtu.